Nsemo yabarai abo bare asensemeria yo kwameria eserikali bakoragwo no murabi w'ikema gya DCP Rigathi Gachagua nigo wana bakoretaro yabo ase county ya Nakuru rero igati chinsemo batadira ngamo no muchurio Naivasha Nakuru town nabo igo orio maimayu etareyo nigerengete kubaboria abana inchi kwenekia nko babwatesia bare aseganga yabo yo kurigia koroisia serikali asoba chorio bane bore busio umwaka gocha. Tumekuwa Kisii, tukakuwa Ukambani ni one term, tukakuwa Pwani ni one term, tukakuwa Nairobi ni one term. Hawa wageni wangu wanataka kujua Mahiyo mnasemaje? Bakora wanoyo kabiro mukonyi wo murai wense Rigathi Gachagua nigo bakoretaro yabo ime county ya Nakuru egati chinsemo batarira ngamono mucho Naivasha Nakuru nabo igorio maimayu etareye nigerengete gochanchima bananchi ko babwatesha seganga yabo yokorosi serikali asobo chorio bonne bore mutwe. Hapa ni one term, wacha nione harambe ukwana imeyo mucho Nakuru Gachagua nigate babuna ekirenga kiabo no kubwatirana na ibyama binde bya siasa elio koroisi serikali. Mimi nataka nitangaze nikiwa hapa Mahiyo, tukiunda serikali na Kalonzo na Matiang'i na wengine, hilo shamba la Davivi tutachukua kutoka kwa Songo tupatie watu ya Naivasha, kila mtu apate nafasi yake. Igati abarai bande barenga segonde yo no murai w'ikema kya Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa Fred Matiang'i igati abande abarai yaba asobwamo nigo baborya bamenyi borogongo rwa Rift Valley ko babwatesia asensemo yaye omurai w'ikema kya DAPK Eugene Wamalwa imeyo muchoma imayu niga ya machire serikali ya Kenya Kwanza ko bwatekana no bokorero bobe gocha saba Kenya. Engwana yaye nigo ya mento chinguru no murai w'ikema kya PNU Peter Munya oyo nerote abuna abaremi abake babire bagochandika kubwatakana no gotaikiranigwa kwa magani abo. Wewe vijana hapa Mahiyo ukitafuta passport ya Kenya haupati, lakini hawa jamaa wanauza passport zetu. Wameuza Kenya, hawajauza. Kule juu wamefungua yule mpaka wa Kenya na Somalia, wako wanauza vitambulisho vya Kenya kwa watu wasio wa Kenya. Wameuza Kenya, hawajauza. Itareyo nigo yego cha kugenderera imeyense gweta elio kumerana n'abana inchi bonsi bo bochorio bonene bo mwakogocha. Kasongo umeuza watu wetu kule Russia. Ko reporter ya Ensoko TV Ninche Linet Kem